Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinoyalam Jongga Federation of Khasi Jaintia and Garu People, Hagaka Southrick Lalingkot Arajar Posan. Kilalit Banjurip Kinsan, Yakajing Ajing Sumar Hashilong Civil Hospital, but Banyakiran Ru Markman, but Kinong Pang Bisha Sumar Haganiga Hospital. Kanang mantip haduk katno kediga Shilem Ajing Sumar, bela penyak daga Sorkar Jela, kebadan haduk no Jongga Sor Shillong, kelapin hun yagi paitba. Presiden Jong ke FKJJP Badon DC Kongsit, Hakajing Keran Bikilat Patai Kubor, Hadi Kajing Kendu ke Medical Superintendent Jongga Shillong Civil Hospital, kebadai ru ke Additional Director Jongga Teran Kakoi Kakya, ulong bakat kum gajing pensya Jongga Medical Superintendent, kelong bakat MRI testing machine, kamshi matrai kamshu, nadu usnam alajar khatpra, wat hadir melepentip syaka sorkar, hendai hadut mentah ompat la setiap pentrai kam. Haba penrap halokan ni, Chief Organizing Secretary Keseng, Bakrau Kupar Nong Siet, ulong bahagia keran bagi Nong Pang, Keseng lalap bagi Nong Pang, lahap tit hi yagi dawai nabar, berwat ikita seru lahap banle syabar. Remote dito iwan na simula na kung iwan inspection natin. Kaya ito suka kali hindi ba jika suka bersumari ka biang ofisya. Di kani ka dawai kita sini. Yo ini na yak tit na ba na. Tit na ba. Di kani ka ay bitas kaya di kaple. Ini na kita siya. Hindi kita siya. Temut tidak ni kayak kita sebab long balik aneh apa dia nak sebab. Okey, tak boleh sebut mak. Kendu kat tu kat tengok di patient bagila yo berkili-kili naga ya ki patient unjuk di bahaya ngasam di baap itu nompang bat nilalap bat kila ong yangi ba kadon kisam stom ha ba ba yadai bat kadawai ki haban thit na sabar. Bat kham tamru kaba kham so sitom ki namar gide gibre nanong kendong bat iduna ki sa kaba ki haban de ya kita sepat sa ki wegi hospital te nakliang jongi suthu ba de se kini civil hospital kade ban simkhya ban penbyang ki nong trai la se ban tho sa sarkar ka ban penbyang ya kita ki badai ban de kita tes bat kumju ki machine ba kumla ong mene ke mesin jaka MRI nadu arjar khat pra kham trikam te le se ke kamera 4 ke jong ki na ni additional director ben kho pat sarkar bat ben pensional sarkar ban yo kini mesin bat kumju ya kini ki ban la ban le kini kitas ba kham kin sup kini ki ba wan sumar ba khamna nong kedong ban sumar kini ke hospital jong ka jela ke jong ka jingwan jogi kum ka seng PHP seng kami hanya possible hospital kalau ba hadin ba ni kum nak kalian ka seng la yo jing ujor naki babun balang ki pondok persnam ba ki ba an pesu jing ka seng ba kadang kata ka jing duna ha kalian ka jing kom sumar hang ni po ka civil hospital Shillong te nak kalian ka seng kum ka pen wat ya ka jing sisa ke dalal di kum kinong elam lawan hi banyak kendu ya i Medical Superintendent jadi Additional Director mah jadi kasih hospital hingga yo punya kendu i ban ya thu i kita kijing snow kaba ki pelayo kita kijing snow yang i baseng binong alam de ki pajba kebun balang te ngi hing lai banyak kendu i bang ayo ka jing pecah ni i ban jing pecah ni i ka ban kong hi kalong ba ka ban kong hi ka di hapalong kedika MRI kenika MRI testing machine nadu arasa kapra ka long non operational te ngila kali ba la person em sa sarkar nakaliang jong ka kani ka civil hospital ki in charge kani ki ong ba nadu arasa kapra la pentip sa sarkar de hadu antaru ya kani machine empat la banwan ra man install hang ni te kadi ki ke jing ka ba khrau ki pajba nong susong jongi khamtam doan nakalong ying ka ba duna ma ka kwat ka yo ka kwat te la kum ki machine hang ni pot nong ba Shillong hang ni kijing sumar hospital kamdan tingin community sa pakumno pan sa ithan nong kandong next district
Di habaru kamang mana kalian juga gelak keli nak kalian ispetenan gelak pensyaingi babeli ya kenika cytology test kamdan huni. Jadi nak kalian juga yang kadan dan rai nak ada para transfer no ye tai pathologist mo siapa kena jas hospital hadu mentah ke sarkar kampat wan rak replacement dagi we pan peneman ni hospital. Tekan ni di we kertas kapa khamram kapa ki patma jangi ki kindu sibun jingi ada ki wan man sumar hani dari ki mio kan tes yang ni kertas hang ni apoka civil hospital. Di kumju ru nilai crunch phang mo yang bakidon sibun ki complaint box. Beli ni hawan himangi pat ban pisau ini ki jingi je patma. Nak kalian sebenarnya yang ma dai nak kata ba duna pelat kita ki nong tray shortage of staff umla tang man dai man collect ya kita ki daradon kita ki complain letter sapo ki complain box tu umla beli sim nama ba shortage of staff kita ki diki ke ba ngi nak kalian jong ka seng ni yo sko ya ka ji percaya jong i ms ngi nak kalian ka seng ni ka pon ni petpa ki jing so diau ba namar ba ka jing sumar namta ka kya ka dei ka hok jong man la nong snong jong ni ka jala ka jong i ti ngangit scam ba ka kya ka dei ka ba ahmad do ka ba man la ki long ying ne pardok pasnam jong i ki don kam ti ka man kentu sa sarkar ka ban phai khman saka yo ya saka kya swa ningkong ning shap e ba sa page ya ki wi banta hadien namar ba kanihi ka ta sha khatam ki long ying ki buna ya ka yo kon te din takadaw kabangihi na kalian jo kaseng ni pha kari kubor sa sarkar basno bha hagini ki jingduna kabangi na kalian kaseng ngilam hangni po kanong ba shilong hani po civil hospital bagi jingduna ke buon plat nam ta ki nongpang ki jong i bagi nyo ta ki jing sumar ka hok jing sumar ki jong ki ka ba na kalian sarkar ka di bicim khia bat ngi na kalian kaseng hiru iwan akan ke por ke pemerintah bangin kami ya ka di sumar hani po nongba shilong po civil hospital ladang i kini ki jingduna ki don hangni po hospital kai ka bangin community pat sikui district PSC dan CSC hakini kui district hani ke jala ni digani ki kubor sarkar ba sobha bakan phai khman syak ka khya hakini po ka ri hasi rilum jantia ka joi ka MRI ni ka dei nagabenta ba 2018 namaga new dan kijing thot na ki dan ki problem ki ba ngimla ban rectify ti ngila pha ngila complain le tina company pi ong ba ban repair ka to kan simpor ba ka dor ru kala long beyond ya ka you kan no kan long bible so kan economically la repair na ta daw ki la propose ini ban ngin condemn no ya ka to te menta pada in the process magadan ke proposal bagin yo kawi ka MRI machine naka IOCL Indian Oil Corporation through CSR method te menta ke proses kanangnya ya tu mita proses te maybe within the short time thai nomor ko order ka proposal jong ka government ti menta karangnya ada MMDSL tikila pan ya ka ujuni willingness pengen use ni MRI machine tinggal ti menta ngindang proses ngindang apsa kang setengah order na MMDSL lakin procurement ini kin pa yani so ngindang up ya ka city nanti regarding dialysis ti ngindang kembasan tali ki functional menta dialysis teng ka workload nga try kala sulong kambon ki staff kila long overwork mangila ipon pra kini kidney failure ki badan kam pan coach nama te na ta dan teng ni hapan refer sapa bomla kiar long teng dangim la ban ai tarik ba kam pluan ma kitu ti dan kam wot ban yo ban coach kasnam advice kin long kanam long compatible kin dak la ki ko ke urea ka ba kidney jadi udah kan pekoi for that reason maybe ni haban refer some cases coba dengan la suban take up kamu kajingdan kadani kadang santali working kadang proses I mean kide case man kapur hina kan ni gaceni tho ni pentit na takadaw bisa sedang man ya bersama penbiang ban kiri itu ke MMSRT
kenam ni obat pe ke manpower lekini ki jempen biang te namar ki haban take up hi da ki doctors ki badai in that particular department ni lada ni ongka lab te kemudian ki itu ki doktor ki bape ki lab kadai ke initiate naki te lada ki banra ya ki problem jungki second ni ke che definitely in persang la ni penyarap ki what to do next ni gua akin ban pen improve ya hospital mah kam tamban pen yang investigation te is our main goal in I treatment kumno lada nimla ban yo saya kas diagnosis ke biang mah ini depend lagi diagnosis hakini di diagnostic test kini as much as we can do lada ki put up naki different department definitely mangni ringin hak kan yarap begi nomban prosthetic kami take up it immediately lada don kanu ga petition ke bagi pihak sini ya ka nakalian jong ngate to mentang arang non tang arah industri te mensyaallah dia ngalatrehi ni for 20 years as an anesthetist te all my service kat ka bagi persang te always ni persang with ban improve mendere tang mentakas ni bahkan you kat ka bagi le ila ya persang with ban penbiang te mentaru being hagan ni ka chair le long la kami ya ka board maybe ban exercise ya ka financial power maybe definitely ni persang ban mangkam penbiang mu kijingan de kam jeng ki pare kat kum kijingan kam jong kan ni ka IPA ke bengiong nama tangi ki quality assurance performance ni tingi la persang ban penbiang hi tu ki complaint box ten matangi dang ya persang bangin bu maybe nani sikmangin hap hi ban pet ban bu pre specifically ki ban det collect gitu bakin wan pen I sengi kumlongin address gitu ki itu ki slip bagi ngin hak kuliah kan ke ai bagi ba ma ki face pengin la ban tackle pada ban pengbiang ki agent tu lah ki ba pada hospital gadon director ko kintang haban tender actually te idan hi internal problem kan dia namar ka pisa gadon ha fund jungki te few days ago hi one ya thu enga ya kata yang mam long kumno ladani transfer no ya ka pisa sa society jong hospital khnang pangin yo ban thie ya ki ka te kata ngal agree I tingla tho sa government ba ni kata ka views ni tingla proceed tinggal try gamde shu ban simple maybe it is ya kala habi ban panda babun ki chemical ki basu ai ki inject begitu ki machine kita pada ki radioterapi ki don ki jat cancer ki barat kam dak radioterapi radio itu ki baki khati sam tin all that tu dan pada ki bateri tang dak dawai em kadon ka bor kadang trekam tamam na ban le bon ki seni kalong kiti old machine dam lada kam biang ho na do ka supply ki dawai ki teshin gum tu teng ni rumi sulong anxious nama boleh ni rumi kuat bagi public can suffer dia usian dia persang hi ban ya coordinate ban masa tesa higher up ban kiru kinya persang nem ban penbiang mah markan khamduna kami ngiru ndai at our level longkat ka ba ni tan ni pisa nagani ka society bangi ya ka bangim la ban yo teng ka don ka breakage mo ka ngimyo supply ini tai teng it happen nama ba miscommunication na ka in then panugin supply lagi some issues they don't hit teng mangit good ka supply ti wala ka taru dalam society pada ngidan ifan kindiat kan soal ma bangisim kindiat kan soal nak kipai baru kana bangin ban pen biang jadi dina joki te so far la daga datang ya short time ngila ban pen biang ni daga kamslem te long ka thut ya ni ru nei pangkata ika problem ke bagi face daga long term daga kamslem ban min yo inti supply man ka nungin kerjaan dai di bisa bani yo nak kipai pa that's only thing ni in time ni saya persang ban put up ban ya coordinate but still ki staff te karban ong banduna elu haji sangim namar menta
slowly membangun ya kan MSRB kan medical kini service recruitment board ke ba kita susna tu mai dai dakchen ti aga problem jeng staff ni asbang hi ban ya ki le ban ni ban ngin pendap te ti kan ni kan ya kam ta sisnan ni nurukin nurse para medical staff ni asbang ban employ through contractual ni kita kat haduk kenta take up the state government and recruit full time, doesn't it?